بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا میرے بابا کی کتاب الحج حجا گڑے فاید. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله بحيك ربيه. ولله على الناس حج البيت، مي الله حقك ميستكون مجد امها ميستكون مجد. الله سبحانه وتعالى امر قربان امها ميستكون مجد. نموس كافر إسلام هو فهو أمين يأمره به. حج البيت كعبة الله يفلان حجوما مي الله قربا فهو أمرك مي الله بحق فلك مي استقوم مجرا. من استطاع إليه سبيلا أي إكمل كري كل دانا بجميع كشة تناوس كموري بجاء ميه مجهنا حج قران حج قران جه أميها جاء بار هوري فهرج ميه قردان تناوس كموري එකම කෙරි කුල දාන්න නොවාමිය ඒ දතුරු කුරුමුගේ එස් බාරෙන් නෙමීක බෙදාන බලිහාල හොරි ගොතුම් නොකලදුන් තෙරිකම් හොරි ගොතුම් මීහක නොකර විදාන වගුති නොකලදුන් තෙරිකම් එකම වණී නම ඉන්සාර කුරන් ජෙහෙනි එන රංගල වෙච්ච මතාන රංගල වීම එකන් කුරාන නමස් දායිමි නොකලදුන් තෙරිකමෙන් හොරි එහෙම වෙච්ච කම වඤ්ඤා එහෙම මීහ කුලවා එමීහ හජ්ජ කුරාන එන දිලි හුට්ටස් කුරමන් එෆද حالت ومن كفر اديكම ඉන්කාර කුරි මි හොරියා ෆුර්සතකෙන් ගොවේ එනග මග අමාම්වේ එකම කුලදානවේ අධිගෑග බාරවේ සුරේ එකම එකශීගින්වා حالتك ගහුරි මීහා එමිහක නුකුරි فإن الله غني عن العالمين. الله سبحانه هم كسر الله سبحانه وتعالى එම්මහා عالم تكاي نوت එම්මහා عالم تكون එකලාග අමිල ذات فلاගෙන් ෆොදිවඩ ගෙම්මේ الله سبحانه وتعالى එම්ස් මිහක عالم کی කොබාත عالم کی الله سبحانه وتعالى فيوا දෙන් හොරියා මඛලූකුන් නේ දෙන් හොරියා මඛලූකුන් එකලාග ذات ෆොඩ ෆියවා මම එකලාග එම්ස් මිහක බේනුම වඩ ගෙන්නෝ එම්ස් ඉච්චක එම්ස් මඛලූකක بينهما بينك كلام مخلوق وكلام رحمة كلام أمي الذات فلا ينفذي ودي يمارس كلام أما لو بتأهم مي حجة به باب كوا حج بمعنى كي بهوك كتب ملاهي رغا حج
حج يحج حجا أي قصد كرم الحج قصد كرم باهوكي كتر شرعي معنى بلار نوت اصطلاحي معنى بلار أي الله سبحانه وتعالى ألقون كرم غنياتك كعبة الله جفر نوتا المشاعر المقدسة حجّ ألقون كروي شعيرات قائم كروي تنتن قصدكو وكي وقتك خاص وقتك كم وقتك حجّين كروي حجّ مصر تكو إكن كروي إدوس ورغا خاصة تنا غسكين كروي ألقون كيا جمي حجّ ميهكو ميدوا سورغوس حجّو ألوكان أدا كروي هريا تنجا أولفا مثلا عرفات كويس مزدلفة كويس منا كويس أولفا كعبة الله كيفلو طواف وشاكن طواف وفسعي كوري كسدينك حجّوي كم كنوا الموقع خاصة دوس ورق جاي يحجّو مصر توبة إدوس تبا ekan korima e hajj kabani mas umrah eki mule harum tereges kure kam ay ka'batullah gefu waragin tawaf ay burja adi safa marwa adi midwa ay bur hingu nga habo belun wata bo koshi mayati umrah kure emalobiti akho حجّك مي ألوك مكي ميها أنا مولي عمرك إم فهرا قرآن ويكم فرلتك بلا إروا الله إم فرتما فرل قري ويكانت مي نماذ دوالك فسفهر بقري إنه فسفهر خاصة كفيري هنو مسكتة كغوس بانجي كوي تانغا نماذ كورونغي أي كوي دنگما ہے کیگا دماغ مدل زکاة جنو واقعی شرط زکاة ایکو آہارو ہم بیما ایکن قرآنی نصاب ہم دمیتی آہارو کے افار ہود ہم رمضان مانگا تمي حج کی قريغة النبي آهرك من النبي مولي عمرهم انا حياة افار قريمة يتفده انا كيبن فرض كنوني دنگوناني انا عمل نفسه واجب قري كمه مثال كان ندور بني تمن حج قرآن में تمن مين كمه بجيا هم بجيا එකම بجيا වෙන ගමිල්ල නෆ්සන් එන වාජිබ් කුරියක එකන් කොරන්ජිහෙන් ඒ වාජිබ් කම කවන්න දෙන් එනෝම් ගොත මියක හජ් එක්ක ෆියාම් ඒ එනක මච්ච වාජිබ් කම කන්නවන ඒ සුන්නෙ කම කවන්න සුන්නෙ කම කවන්න මිබාබුගා الإمام النووي رحمه الله إتن حديث بس فلك جنوا فاوي एक तरह फुरतम हदीस है कि रियाद सालिहीन के बारस से एक हदीस ابن حديث وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه
Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma garihum riwayatgen ve anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hama kashawrun Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurviye buniyal Islam ala khams Islam din binavegen wani fas kamek machka fas rukunek machka fas tambu mi imarate ki sifa me kodne mahsus na ihsas kurave kodu binaye fadai misal mi jassam binaye bodu buniyal Islam em Islam din asas da ek binga note ek tambuta faheke ek rukunta ek macam Islam din bina mewani furatam agama ki koba syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah furatam agama ki shahadat de kalima Allah subhanahu wa ta'ala menuwi hagwegen alokam meve en ebbes farade nuakamak hikimu mane ki shahadat ko dekalima dulung kiya hitung ekang kabul kong ekamang iqrar we adi timage gunawantakum ek asar ta finnahu ekman amal ko gunawantakum shahadat an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah kalima mativeri kalima niya kura got umati amal ko evima Allah subhanahu wa ta'ala ekkawan takaman hikiyuma ekuga adi hamakashwarum Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki Allahu rasula kaman hikiwanchi ekle ekfana imam anjini miyado mihaka nobudavene alwonmen Allah fonuwi ehen rasulakan imam aniye jumla gotik alwonmen imam wang ngeto muriha rasulunna nabiyunna bes muriha rasulunna nabiyunna imam vegen nuni alwonmen imam vibakan nuwan हम एगोतुंग इमाम होंगे अल्लाह रसूलों का अल्लाह सुब्हानहु व तआला रसूलों के तेरे और उन्होंने जब बयान को देवी कि जब कुरान बयान को देवी एबाई के नंतर बयान को रफ़ा और उन्होंने अंगवा देवी फंस भी स्पेकलेंगे बाबे एमा अल्लाह वही कुरानी वरसुलन क़द क़ससनाहुम अलैक वरसुलन लम नक़ससहुम अलैक हम कशोर में रसकलान करेगी फाना ए रसूल बेकलों वाह किया देवी बेकलों बे अदि ए बेकलों वाह किया नुदेवा बेकलों बे ए मतलब ए मालूम में ना वरा मधु रसूल बेकलों ना नबियों के वाह का मिमनी की तो कुरान को बयान करेश ए में ना सलमान में इमाम हक रसूलों कमा हक नबियों कमा इमाम वगे नूनी अलगुल इमाम कम फुरे मनवान एको मीहे का मियदर नुबनेवेन तिमन्ना तवावनी मूसा गवान वे शरीयत से नो ते ईसा गवान वे शरीयत से एस अल्लाह के रसूल ने नो है ये नो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वडागा तुम फहुगा एकले गवान वे रसूल कं ए एम्मे रसूल कं खत्म करे वे रिसालत रसूल कमकी एम एकलेक फान ईमान नो एहन गोते नोना एकलेक फान शरीयता एक गोतन अमल करू नो एहन गोते नोना एबस नहीं है ए यहूदी एकस अदे नसरानी एकस एमन जेनी अल्लाह नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मत्तबाहु अदे kan अन्नाने दुनिया का तिबिया तिबी बयक असराएं के तेरे में ईसा फान वड़ा के नवाज अभी इमाम वाने का मैं ईसा फान आदि वड़ा के नवाज ईसा फान पनी अल्लाह सुब्हानहु व तआला दिरी उन्नवाने को उडंगु फुल्ला वाफ एकले फान कचलु कुरान उन्होंने यहूदी एकले फान इन्ने वितना तम यहूदी न बयान को दी
هدي ميها الله سبحانه وتعالى إكليك فان سورة جسوا قتل أميهم قتل كوري أميها عيسى فان إنهم قتل كوري وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم أميهم إكليك فان قتل بس نكوري أديكين صليبك بس ناروي كان نصارى يمكن نكيك قتلكم في صليبا يروي أدام التل انتباه من كيس بني إسرائيل ترى هم من انتباه موسى فان التباه ميهمنا عيسى فان التباه بني إسرائيل متنين وامي أدام التل كمية ده كم بس نيجي يمكن ترى زين النبيا أما نصارى بس يهودي بينهم بعض تتقدي كيوم أميهم يحسد بري كمان نباهم عيسى فان قتل كل مسك كوري ريمون ريمي نمايس الله سبحانه وتعالى ريمي ميهون كه ريمون تري كم أبورة إكليك فان ريمي بيجوي ما هو أميهون نكهلي بيجوتا أدي كان ريمي ميها كهلي بيجوتا الله ريمي إكيب أميهون ناس عيسى فان صفة جسمي ما أميها قتل كله أميهون نكيبي أميهون عيسى فان قتل كوري ثم الله سبحانه وتعالى مني ودم فلا بل رفعه الله إليه هذه كين هي الله سبحانه وتعالى يكليك فان فلا بيه ودا تيريو ونوانيكو هذه فهو زمان وكا عيسى فان ودا كنوانكو ما صريح نصتكم عسى محمد صلى الله عليه وسلم بشريعته ودا كنواني هي شريعته كأنه محمد صلى الله عليه وسلم بشريعته هم ودا كنوان عيسى فان بس عيسى فان دجال قتل فان لده كيونو دروكاري أي رادر شفانر بودي دروش تهونا إما باب لده كيه شام كراج فلسطين حسابه إدروش يناني إتنو عيسى فان إسرو فهاك إنغس أطلع كنوان ده قتل قربان صليب مقرال فان صليب عن قراني عيسى فان كيه صليب مقرال فان كما صحيح حديث تك ما سيقول جزي نتال فان جزي دينجه بيكون بيا ده إسلام يوميون ده خنزير اور قتل فان دنيا عدل وريكم فرال فان حديث كان سلوات إما فهو زمانه عيسى عليه السلام بدأ كنوان एक कुरिया महदी के फान बड़ा करनवान एफा ईसा के फान बड़ा करनवान बड़ा के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है अमल कुरान एमेमा एमे के मच्चन एक कमे विधि कबूल करो हदीस कुरान शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल है रसूल का محمد فانك رسولك إمّن من جت تذكرون ميكم حديث رسولك هذا كمان كليك فانو نامد بس ميه قادوها أي يهودي كم هويس نصراني كم هويس كمان كليك فانو خبر وها كمان كليك فانو إيمان وجميع كوجا أي ميه قوانين نركب أنت بريكش وإقام الصلاة دميوتي देवाना रुकून कमी होती देवाना असास का देवाना तंबक में होती नमाज नमाज कायम को नमाज के शर्त का एक रुकून तक एक वाजिबात तक एक मुस्तहब कंत तक एक रिया का में मना के फुरी में एक फान देख के गोतन ये नमाज पुरंचे इब्बाफर नमाज को लाफान इब्बाफर नमाज पूरा गोत कन्नो ऐ नमाज की वक्त कंडे लिफावा आलो कमी अलगुन दम में बितान बुनेफिन वक्त कंडे लिफावा आलो कमी के हज वस्मी हज की वक्त कंडे लिफा आदि वाकी थनक वस्तु को भी कुरान आलो कमी बहनी तीन बैका इब्बे की
වගුතා කුලේ අලුකම් මිසාලක නමාදුගේ ෆුරත කොම්මෙ නමාදක සේගේ ෆුරතම් වගුතක ෆවගුතෙන් ඉබවේ එම නමාද වගුත ගෙහමු කුරීගා ඉසාක මෙන්දුර නමාද ගෙහනියෝ බාරගඩි සෝලයි එම බාර ජහාර මීහක තනකත් දාන්නේ නමාද කොල්දාගේ තිස් ඒ නමාද කබුලෙන් නොවනේ කී වගුත ගෙහමු කුරීගයි කුරි වගුත ගෙහමු කුරීගා ඒ නමාද එගොත නොකුරවේ එකම බඤ්ඤා අමිල්ල ඉඛතියාරුක ගස්තුක නමාද වගුතු ෆායිතු වණියෝ තිංගඩි සාලිහුක මිහාර මෙන්දර වගුතු අසර වගුතු ජේගඩි එහෙම විචකම බඤ්ඤා ඒවර ෆයින් නොකුරවේ නේස් අමිල්ල ඉඛතියාරුක මෙදෙන එකම ශරීර උසරෙන් ඔති නිදි ජෙහුන් හඳාන්න නැතු අදෙන් කම එමෙ ජෙමිහක කුරවේ එනග වගුතු වේ එන්නම සමිල්ල ඉඛතියාර වෙන ඉඳන්ගේ වගුතු නොකුමගෙන් දාක එහෙම එන්නේ මම කංග බෝදෙන්න මා මිල් ඉඛතියාර වෙන තවබා වංචි නමාද වෙස් කුරෙන්හෙන් ඒක තවබා වංචි බොඩ ෆාෆෙකින් අරයිත් එහෙම මී වගුතා කුලේ යලුකම මිසාලක zakat fitr zakat ಫಿತ್ರ್ ಝಕಾತಕ್ಕೆ ಅಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೀಯದು ನೆರವೇಣೆ ಹೆಚ್ಚಿನು ನೆರವೇಣದು ನೆರಗೆ ಕಮ್ತಾನತ ಇರೋದ ಗುಳಿಫುಣ್ಣ ಅಳ್ಕೊಂಡು ಈದ್ ನಮಾದು ಕುರಿಂಗ್ ನೆರಂಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಕೋ ಕನ್ನಮ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮಸ್ಫೆರು ನೀಮ ಎ ಝಕಾತ್ ಬಲಾಗಣ್ಣಿ ಎಯ್ එකංකං වගේ නිසාමක තෙරේ නීවුණ බහන්ජේ නින බාය තර්තිබ් කර මට්ටක ඒ බලාගෙන වහනී ෆාම් එකී මසලේ එන්නමස් මියදු ඒත් දෙකි කම් දානත නුදාන ඊද නමාද ෆහුග දෙකි ෆිත්‍ර සකාත වානත නුවා එමිම මී බයි මිසාල්දන් වගුතා කුලේ අලුකම්ද දෙන්හොරි තනා කුලේ අලුකම් තනා කුලේ අලුකම් මිසාලක උම්රා කර විදාන තමි මේ මිස්කිත වරහාගෙන හයිපුර ගියා මියොත් දෙතරේක හිඟා හයිපුර උදාන එකී වෙතනා කුලේ අලුකම් කාබතුල්ලාහ ගෙෆ්ලුක වරහාගෙන හයිපුර ජංගේ सफा मरवा दे तेरे के हिंगन जे एनोन तने का एकन कुरियस ए बोरता जेयस एकन का बोले नो आने की वेतना गुले आलो कमी इतम इखलास ते रिवियस एकन का बोले नो पुरपा मी तना गुले ए आहारो के कोम में दो है के बस उमरा को विधान कुरीगा मितागा मेरे वाह के फशीर को देख अलवन देने में कोम में ආහාරක කොම්මෙ දුවහක කොම්ම සාතික සකන් කරවේ දෙන්මති තන වගුතා කුලේ අලුක මිහාර වගුතුගේ අලුකම් බයන් කොද්ද විචි තනුගේ අලුකම් බයන් කොද්ද වි දෙන්මති තන වගුතා කුලේ අලුක ඒ හජ්ජු මිරේක බා ඒ හජ්ජුගේ දෝසර ගනෝනේ එක මෙන්නවා වගුතු හම යාගුගා المشاعر المقدسة قصق النوني أي مكة كعبة الله قفلة عرفات مزدلفة منى إنت تنا قصق النوني كمان نوان إنت تنا كيكا كوك نوان إيه بما ثنا وقتا قولي ألوكا إما مي كومي ألوكا مسكنديلي فاوا قجّو ماتين كيكا غدا كورنجي එම නමාත් قائم කරමි එම්මෙ මුහිම් අලුකන් ශහාදත් කද කලිමෙන් ෆහුව මි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එවස් ෆරාත් මෙදවරි නුකරවා සීදා අලුන් මෙන් ලොබත් නබියා මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බස් වහී කරවාගි ෆරද් කුරි අලුකන් එකන් එහෙන් මුනිහා අලුකන් මෙස් මෙදවරි मलाइकतों के जरिए नमस नमाज सीधा एकलेफाना बसवही कुरबाग एकलेफाना उत्तन कुरबाग
emamia samal manje Allah nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis sulagade ekleg fana kamedde me bodojia avasme gannawe namaz kure umma iza hazabahu amrun fazi'a ila salat hadis gana ekleg fana kamedde me bodu birwari kame bodu kame fazi'a ila salat avasme gannawe namaz ekive namazun algonuna dimawa bodet kantantakum musibah itakum ketterikuma namazun algonuna wagindi bikannan cheyni Allah wahi karoni kike wasta'inu bis sabri was salah aytiyabamna dimawa musibah itawa ketterikamunna namaz kurumu wagindi bikannash em ei algonme mu'minu ge sifaka wanje kamedda me bodoi ma halelawa echitigowa minwar fulava hage ekama nuruhe nutanavasve bastar raddu kurmenu ei mu'minu ge sifenno timag darinna timavekame way farmimu emihu darinna badimadakum icche jewuni ma sibabune mi timannanga ekkame niyo timannaga darinnunia neti heye ehem baya mifadain Allah ge minwar fula nuruige bas mune algonu men iman kam ge rukune bheo minwaram no ba minwaram iman ho algonu men nafidane no ba ko tekkan en algonu men ekalange niyaya ekalange minwar fula algonu men ruhi kabul wanje deru algonu men sawaba dharma mativeri wani kirtima nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis bas fulagade idha ahabba Allah 'abdan ibtalah Allah subhanahu wa ta'ala ekalange alaka lobi oy bodi gannawa finama ena imtihan kurave bada musiba jassawai en ketteri vedo notanu heto ketteri vejje na dharma devan innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab amakshuru Allah subhanahu wa ta'ala ketterina eves hisabe kitabe netije zade bay limited ne ade timmana rukuna kam miyati mi hadis ga wa ita zakat az-zakat dinma hataro rukuna kam miyati wa hajjil baiti adi hajju Ka'batullah ge fulan hajj kurme fasmana rukuna kam mi hadis ke mati wa sawmi ramadan adi ramadan ma horo deifme mi tartibu eki hadis basful ge bor tafad ko ngas ngeto eki masale no fardiyat mi angani mi bukhari ya muslim ge ittifaq ne ruwa fa wa hadise ade mi babu ge devana hadis ad riyad as-salihin ge بارسته هديه ديوان حديث وعن ابي هريره رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه رواه مسلم أبو هريرة رضي الله عنه قال النواب جمعه اكليك فانو بدال به خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنى منن الله رسوله صلى الله عليه وسلم خطبة الدفيه नसीहत को गोतुन देवा कौम में नसीहत ये खुतबा है एक कौम में हुकुर दो मेंबर मची का दे नसीहत को वहाँ के नोमी एक कुरबाफा एमिना खुतबा है दे ये बस क्या है खुतबा
خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله رسول صلى الله عليه وسلم تمام منا خطبة الدبية فقال فهي خطبة إكليك فان مداربية يا أيها الناس ميستكون إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا هم كشورم الله سبحانه وتعالى يبامهم أجن حج فرض قربا في كان كشبره أنا كاس كشبر بلفظ فحجوا فيتيبامي حج قراش فقال رجل فهي مجلس کا إني بيكلم أصحاب بيكلم مترين بيكلم إذا نواني أكل عام يا رسول الله إيه الله ورسوله كم में आरब हज कुरम भी तो है अल्लाह सुब्हानहु व तआला हज फर्ज करे भी है ती हदीस में कुरबानी है मग ए कम में आरब वालों में मच्चम एक कम तो है फसकता अल्लाह के रसूल की कुरबी हनु हुंडे इचके विदाले नोई मीन मिगत तीन फहर हत्ता قالها ثلاثا तीन फहर में बेकल को धन्यवाद है अल्लाह रसूल है अल्लाह रसूल है कौम में हर कुरान भी तो है अल्लाह फर्ज कुरान है वानी कौम में हर को समय का कुरान अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानो ने फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फहम मिमी है को तीन फहर मिगतन अल्लाह रसूल दिन नबी मा हदीस कुरान की के लौ कुल्तु नअम लवजबत तिमा कले फन आए के विदाल विनम कलेम के मच्चन एकम वाजिब हुई है कम मिहार हज कुरान का वाणी कमेंगे मिहार में तनवस का होरवेस न कुरवेगी कोटरान नो दिबेगी याग वर हुरे फैसा हुरे तनवस का लिबे बुनिया कम बिसिबे मतिंदा बोडो दतुर तो बस फसे है एकम इतना का नो देवे जते किने हादे दें मुळे उम्मत मच्चंगे वाजिब ही नम मियत किने वाणी अदि विस्ना बल्लवा अलगुन में मच्चंग अलगुन में लोबत नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलगुन मच्च रहम करे मिमवर भी विस्ना बल्लवा देफु एमी मनु तो अल्लाह वही करोने के लेक फाना पे दुआ लक़द जाअकुम रसूलुन बिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम इन्होंन ओगात रहमुरी बेकल के तिबामी वजन हम कशरों तिबामी गात तिबामी गुतरिन नबी एक फनो बाफी नबी एक अतवज्जे अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम तिबामी नंदगुआ कमकी एकलेक फाना नॉन तत्फुलवा कम कबे कंबड़ फुलवा कम कबे हरीसुन अलैकुम तिबामी नब लिबेंग ओय कम में हेबक एक फान दहिवित वडा है पूरी हेबेंग अलगुन बनना के लिए फान बेन फुल हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन मुमिनुना एम्बे कन्नो बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम मुमिन तकुन नुहन ओगावेरी नुहन रहम करबा बेकलकी एमी मेकले फान मितागा आए के विदार नोई एमी मा उम्मत रहम करबा ए एकन करे बिनामा अदि मगो अमाम पियस अदि उरिया का में पियस कम में भी है कम में फारा को दुनिया के कंकोल तक दानी कीने एमी उमरुं इफ्तार मी रहमत कटका मी हाथ बड़ नियमत कहेंगे तो यह बड़ नियमत लव कुल्तु नअम लवजबत वलम इस्तताअतुम अतिबा min कम नोई है एकले फान एंगे बड़ा कनो है एहम भी मेकले फान आए के विदाल नोई मी अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलगुन में चले भी नियमत नो तो एकला रहमत नो तो मी क़यामत वेरी नियमत क़यामत वेरी रहमत मी दें हदीस कुरानी सुम्मा क़ाल दें हदीस कुरानी ज़रूनी मा तरक्तुकुम
تيبامين تيمان كليك فان دو كل لا شيء تيمان كليك فان تيبامين دو كل لغتك تيبامين نحوال كوري كمكا أتيبامين أمر كوري كمكا أتيمان كليك فان تيبامين نهي كوري كمكا حساب كليك من قبول كو تيمان كليك فان إتورت إباغ تنودك كاش سؤال تجينا نكونا شيء سؤال تجينا نكونا شيء كيف سؤال تجينا كوريما إفادة من بدبري بدانت الله سبحانه وتعالى كنت كروا حلال كروا هنا كنت تناس من يمين كمن حلال تم حرام تم الله رسول الله كم كيتشك بدالوه وريغا من الدوين دي بفاي كميكا مناوانا كنت كاتو بيجي كيا بقول جلو مني إما تما كده كمان تيابا من كم بيان كنت بفاي مني كم إتورا بان كي سؤال كو كنت نقراش دينو كنت توغا إذا تنهو داش فإنما هلك من كان قبلكم فهم كشر تيابا من كوريك أمة هلاك وديي بكثرة سؤالهم بين سؤال قرن تجينا كمونه واختلافهم على أنبيائهم إبامهم النبي ومجد أميهم كمون خلاف تكاهرين دبسون تكاهرين نبي ندكا واحد دكني نبي نسبة كفر موسى كفان مهم بدار عيسى كفان مهم بدار إبراهيم كفان مهم بدار بدار لو بس فرتا بدل को एक विज्ञता एक मिसाल है नून तो बनी इसराइल बागा के भी को तेरे मीहा को मराली मीहा होती इन्वेस्ट पे करने को नुका को मराली मूसा को नवारी है ना तो ये भी ऐस दन्नवा फे मूसा अलैहिस्सलाम ميها يا تمرالا فنيقول ميها مري ميها ما ميكمغا كليك فان الله حضرته ميكان صاف قد بالله موسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى انغوا كدن نبي ما انغبي اميهنا انغوا ہے موسى اميهنا انغوا ہے گریے کتنا گریے کتلا ایک بیاکم marofa miha ga matnota maralifa miha gaga in jahan katle unu gari ke maskanda bayak erun ena wahana dakkan pase henota muskuli gari lageri wakageri hingi chikyan kan zuwan gari komnes gari Allah wahikurani ke inna Allah ya'murukum an tazbahu baqara Allah tiba min amrukum wa fi gari katla एमा कौन में बत्तर की करिए इसका तले विधान कालो करिए दोंग करिए मोदू करिए क्या न कमटे थे ऐनो तो एक कौन चीज़ गंगे में भी उम्रानी माहिया एक कौन चीज़ इन अल्लाह यामुरुकुम अन तज़बहु बकर क़ालू अतत्तखिज़ुना हुज़वा मूसा अलैहिस्सलाम करे कौन आर में ना फरसान पुरवनी है गरीब कतने तिबरानी मरोफ़ा मियाँ देने करना قال أعوذ بالله نكون من الجاهلين جاهلون كتير محمد تمان كده فان الله حضرته ركعت ركان لمن تمان نوام يمين كتير تمان كده فان ويودا نوام موسى فان دنا أعوذ بالله كينا فان كمين يجي كده من الله إنجي بيه كيا فتمان كده فان كده من نبيكالا واقع فان أميل فلا فان كمين نوام فرسارة نوام يجي قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي मूसा कदेक फान वे रसकलांग दुआ को धन्यवाद हरे कौन खाला गिरी हिजी गिरी के वाह का बयान को तिबर قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر मुश्किल ये वैसे అది జువాన్ వెస్ను దేతెర మెదు గెచ్చి దేతెర మెదు గిరి ఏ హిసాబు से मैं पूरी ना तंगोल फसे
එමින්ගේ නේගානිකම නොකියමතරිකම නබී බෙකුන දෙකොළ එදමුක යහූදීන්ගේ කන්තන් හොරි මින්වරනිකම් විස්නාබilla එමින් දෙම්මස් සුවාල් කරණි قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها කලේකවන උරස් කලාංගේ දුආ කොත් බලා රෙනිකම් දන්නවාගේ ඒ කොන් කාල කොන් කුලේගේ ගෙරිය කිතෝ බල එවරුම සුදුනි සෙන් දැන් එමිහුන අංගමනේ قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين ඒ රීන්දු කුදාගේ ගෙරියකේ බලා මිහුන උෆාකන් දෙනිවි උෆා කරණි ගෙරියකේ එම රීන්දු කුදාක් නේ රුඳකු වජ්ජෙ උඳකුණුවානේ රීන්දු කුදාක් වර ගෙරියකේ මෙහෙන කම ලිබුනේ පාම්බර අසෙක්කතු මෙම්ම ගෙරියෙන් ලිබු එවරොස් ෆරකනු ජෝ දැන් කියන්නේ කීක قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره تشابه علينا ඒ කොන්ජෙන් හි තීති විදාලවා වාහකේ ඒ රීන්දු කුදා ගරියා මිහුරියා ගරිත මුලින් වත්තර වෙ තිමන්නම කන්නේ ගුණ මිහුරියා සිෆේ බයන් කො දෙවම ෆෝගස් අනිකස් ඉතුරු උඳගු වාණි කොයි එබි හොදි එමි හනන මන්නවසල්වා බේ බාවා ලැබීමස් ගෝවාන් කරන් ඉදිකින් තයාරි කාන උඩුම් යන්නනි එමි හුඟ දොලංගුම් යන්නනි මීර දෝණීක මහා ෆොනි කායිසා එමි හන මුරිහා මීරු එච්ච මෑසා සවවණි කිකුම් තිමන්නම් විද්‍යකම එබ්බයි නොමේ ෆෝහි වෙජ්ජතිකම ඒ මහරමෙන් දනගෝන් එහෙම තිමන්නම් නම් මුගා ගොඳනා වියයා දොනොමෙ දා මිකාලෙච්චි එච්ච බේරුවනි දනගෝන් කොකෙනේ කාන එවරක බයි දැන් අල්ලාහ් මේකනේ කීගේ قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض එගරිම ගෙන්නවානේ බිමුගා ෆස්කඩු ජහ ගරිය මිහුන් එසමන ගරිගෙන් කුල දෙකොත ෆස්කඩු ජහ මසෙක්කතුග එච්චස ෆෙන්ගලා ෆෙන්ගේක් මතී ගෙන්ගොස් ගේ තන්තන දෙන් ෆෙන් දෙන් ගෙන් කුල لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه لا شفيها بس باگي ඒග තෆාත් කුලෙන් උරගෙන නුවානේ එවස් කන් අලාමාත් එවස් කන් නිෂාන වෙස් උරගෙන නුවානේ හම මක් රීඳු කුලේ එනු එවස් කුලේ එක්ලෙ වෙගෙන නුවානේ කොබ ඉඳගුණු වේ දැන් එමි කොම්මක සෙකන් කොරි එමි කුරා හිතකුම් මුතිවියක එම්බ ෆෝ උඳගු වීමි එමි හදීස් කරවණි කීක එමිහු ෆදයි නොවර එමි හලාක් වදී එමිහු නබියුනා මෙද ඛිලාෆ් සුවාල් තග්ගිරම් කරුම් සබබුන්නේ ෆයිදා අමර්තුකුම් බිෂයින් ෆහත් තිමන් කලේක් ෆාන් තියබෑමින කමකන් අමරු කොෆිනම ෆාතු මින්හු මස්තතාතුම් තියබෑමි කමකන් අන්නාරේ කුල දාන මින්වරකු වයිදා නහයිතුකුම් අන්හු අන් ෂයින් ෆදඋ අදි තියබෑමින තිමන් කලේක් ෆාන් කමකන් නහී කුරබා ෆිනම එකම දුකොල්ලා حديث رواية في مسلم لو بتاعه مي وحي باوى اللي بتوصل بكامل إفهم الله النبي صلى الله عليه وسلم إيرغا سؤال كور منا كور بي إتورا كان كموا كم ميادو دينو كان كان غلوم فيلم متى مي هنا كده مرة كسؤال كور بدان إيه هنا مسي هرباشي مغوتون نوني إديكيل دكتور مغوتون تما هوري مولكان دكتور مغوتون كورمنو إنجتو දිමා මොළවාම් වෙගේ එන මියා එච්ච ගොළොම් ෆිල්ම් ආද එගොතුන් වාහකේ කි මිහු සවාල කොන් ඉබ දීනුවා හරුකෂවේ දියුමකි ඒකි ගොක්කත සවාල කො එතමකි එයි කීර්ති මා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මනා කරවා ෆාකනේ හදීස් කරවා හලකල් මුතනත්තිඋන් දීනුවා හරුකෂවා මිහු හලාක් වජ්ජේ දීනුවා හරුකෂවා මිහු හලාක් වජ්ජේ දීනුවා හරුකෂවා මිහු හලාක් වජ්ජේ එම එන්නේ එහෙන් හදීස් පස්වල ගාදෙන් ඉන්න හාදා දීන යුස්රු මිදීනකි වර ලොයි ෆසිහ දීනක ඒ දීන ගෝරි කන්තත හිෆන්ගෙන් ගෙමිහක ඒක මයින්නු තිමා හිෆන් වෙච්ච හිෆා වන හිෆන් බේනෝ ආච්ච දුකොල් එවා කෙනෝ මියන්නනිය යන්නනිය කීගතෝ එහෙම ඉන්න හාදා දීන යුස්රු මිදීනකි වර ලොයි ෆසිහ දීනක
ولن يشاد الدين أحد إلا غلبا مدينه حكمته غدفت كان دكا هربش بيجنك إنغلامي مدينة ميه مالي قرآن إما دينه كان تتو هفن جيني يبغى تكنو هربش بيجنن عمل قرآن بيجي سدد وقارب حديث رسول الله إما الله سبحانه رسول صلى الله عليه وسلم عنده فكان تتو إميها كري قردان وبركة إميها ويها بس الله ورسوله أمر فلا تباوين بوتك عمل تبارتين كان قرانجين وما علينا إلا البلاغ المبين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم